Endleleni ezansi ne-Afrika ake ngiphinde ngibingelele uDr Bulldozer lo imfene emnyama, imfene bayihlinzi yahleka. Kuyintokozo namhlanje ukuthi siphinde sibonane kulo lolu hlelo impumelelo yomuntu omnyama 1KZN TV 261 njalo ngo3:30 Saturday. Engizokusho namhlanje ngizosho lento yokuthi ngisekhona futhi ngisazoba khona. Umsebenzi uphakeme kakhulu, umsebenzi ukhona, abantu bayasizakala. Into engijabulisa kakhulu ukuthi abantu basizakale ngoba inhloso yakho yokusuka la usuka khona uze kimi lapha esigodlweni usuke uzolungisa lento esuke ikuxakile. Njengoba usuke uxakekile ekugcineni kufuna ukuthi usizakale. Kunabantu othola ukuthi sebahambe kakhulu-ke, sebanomlando nje, umlando wenyanga, umlando wabathandazi nomlando wamasonto la sebabiya khona, othola ukuthi vele ithemba lisekho, into yonke mayenziwa kuye akwamukeleki, yonke into enhle nje mayenziwa kuye ayamukeleki. Nginendlela yokusiza umuntu onjalo ngesizathu sokuthi esikhathini esiningi mangabe umuntu kuthakathwa kuyaye kuthakathwe insila yakhe, kuthakathwe negazi lakhe. So uma ngizothatha enye into eseceleni ngiyithume ukuthi ayizolungisa lesimo lesi esikuxakile, iyona ndlela eright kakhulu kimi engiyaye ngiyibone abantu ibasebenzela leyo nto leyo. Nanome nabo kuneyinkinga zabo ngasekugcineni makuwukuthi into yakhe asikakayilungisi yafika ekugcineni, ngoba vele kunomuntu ongathi noma uthuma into ukuthi ayimlandele imiliyoni, leyo miliyoni uyothola ukuthi mase likhona kuye lizohlala nje only inyanga, emva kwaloko akasanalutho lowo muntu loyo ngoba vele lento into ekuye. So into enjalo ngiyayithanda ukuthi ngiyilungise, ngiyayithanda sengicale ngithumele kuqala lamadoda lento uyibona ukuthi iyenzeka, uyithole lento oyitholayo bese-ke siyabuya sizolungisa wena. Namhlanje ngizonikhumbuza ngey'gaba zokusebenza kwami ngokuthi ngisebenza ngey'gaba eziyi-4 nangokwama-level ayi-4. Iy'godlo zimbili, kulezi iy'godlo kukhona isigodlo okuyisona sona lesi esi-operator lento esiyibiza ngokwama-level. Ungacabanga ukuthi mangikhuluma ngama-level ngikhuluma ngomdlalo, akona umdlalo lo, ngoba bantu behlukahlukene. So njengoba behlukahlukene abantu kunezinto eyibiza ngokuthi uma kuza umuntu olukhuni, leyo nto leyo siyithathe siyifake ku-level evumelana naleyo nto leyo. Yinto efana namagiya emoto lawa, ngoba kuno-1 no-2 no-3 no-4, lamagiya awanamandla alinganayo, futhi awagijimi ngokulingana. Uyazi ukuthi uma kufeyila le giya li-1 vele kufuna ukuthi bese ngi-eda nelinye igiya. Yinto enjalo-ke leyo nto leyo siyenzele abantu ngokuhlukahlukana kwezimo abake badibana nazo, ngoba uyothola ukuthi omunye vele into yakhe ayiwudingi umuthi, idinga ukuthi siyi-operate ngokweyilwane. Omunye uthola ukuthi-ke ayidingi iy'lwane, idinga ukuthi siyi-operate ngokwemithi. So kuhlukahlukene-ke lokho. Isigaba sokuqala yilesigaba engisibiza ngo-level 1, lesigaba lesi esilula, ikakhulu kulabantu othola ukuthi akafuni lezi zinto lezi ezinzima kakhulu. And ngiyamthanda umuntu ongathandi izinto ezinzima vele, ngoba uma sikhuluma ngendaba zeyilwane, iy'lwane into esebenzela wena nesiza wena. Mawufa ayikwazi ukuthi ichubeke operate leyo nto leyo, ngoba into bekade ilinkwe kuwe eyazi wena. So ngiyamthanda umuntu ozothi uma enza izinto azicabangele yena bese uyadlula uzocabangela ifamily, ngoba uma uzothatha iy'lwane uzoyifaka ekhaya, mhlambe kumbe uyabethela ngazo, mhlambe kumbe wenzani ngazo, zize zifike esigabeni sokuthi iy'dalwa ziyabaleka bese wena uyafa. Laba abeze emva kwakho bazodonsa kanzima ngesizathu sokuthi vele bazothola ukuthi wena bosowumoshile. Mangabe ufuna nje into eseceleni, ufuna lento esiyibiza ngamadoda, iy'lwane lezi, imimoya, ake uze mangabe uze
noma uzolungisa into eqondene nemali kuwe, not ikhaya. Ikhaya ake silisebenze nje ngendlela enye seceleni le yami eyimfihlo yokulinka indaba zeyidalwa. Ngoba ikhaya mangabe uzolithatha ulibethele ngeyidalwa noma uvuse idalwa kube izona ezizobheka la ekhaya. Idalwa ukhumbule ukuthi zinamandla ngesizathu sokuthi ziyigazi la ekhaya. Mase ungathatha nje amathambo kakhokho wakho owafa wathola ukuthi awumazi ngisho ukumazi, wazalwa wathola nje kuthiwa umkhulu kababa wafa bekade ewubani, senze nawe i-DNA ngamathambo akhe. Imishini yebelungu yona leyesilungu iyofika ivume kokuthi hayi wakini lo muntu, cabanga imthathe ethanjeni izomfaka egazini kuwe, okukhomba ukuthi into enamandla kakhulu masizovusa isidalwa si-operate lo moya weyidalwa kube yiwona esiwuvusela la ekhaya mangabe udinga ukuthi ikhaya libethelwe ngokweyidalwa. Into enamandla kakhulu leyo, kodwa-ke into engenziwana noma engawubani ngoba yinto esetshenzwa ngendlela zakhona, ayenziwana noma engawubani. Futhi imfihlo yakhona akake ngisho la ukuthi mhlambe yinto eyenziwa kanjani, ngoba eqinisweni lako konke nje ayikwazi into engesiya la ekhaya ukuthi ingazobuya izophatha la ekhaya, ngoba waphathisa into ongeyona la ekhaya. Leli khaya vele usulibulele. So ngifuna ukuthi abantu-ke babe nokuqonda, ngoba njengoba ngithi nje ohlelweni lwami impumelelo yomuntu omnyama yindlela engisuke ngikukhushisa ngayo ukuthi ngempela vele kunabantu abaqindezelekile kuyimanje, baqindezela ukuthi lezi zinto engikhuluma ngazo vele sengikhuluma ngazo sekulate, vele sezenziwa kudala, zenziwa wokhokho babo, abanye zenziwa omkhulu, ezinye zenziwa obaba babo. Njengoba kwenziwa uyihlo la ekhaya, walanda izinto ayilanda khona, wabuya wazoyifaka la ekhaya, vele sekubusa labo tikoloshi la, sekubusa le mimoya, seyizinjwayele iyanazi sengabangani. Kodwa futhi into okuyenzayo kona kwenza isayidi eliyiwana, akwenze elinye isayidi. Kwakusebenzela lo muntu owakulanda, yikona okwamenzela inhlanhla. Nina kunazi nina, njengoba niphila nako la ekhaya, umsebenzi wabo ukuthi kudle nje kumoshe le papa lenu la, uthenga impuphu namhlanje emva kweviki impuphu ayisekho la ekhaya, irice ayisekho la ekhaya, inyama iphelile la ekhaya. Kodwa mawuthi uyabheka la ekhaya umndeni mncane, labantu futhi abadlina kakhulu lapha, badla kancane kodwa futhi ukudla kuyaphela. Ninezikweletu zokudla inyanga nenyanga, kodwa futhi mawuthi uyayibheka leyo nto leyo nibancane la ekhaya. Uyabona ukuthi ngumndeni mkhulu lo, kunotikoloshi phakathi nezilwane phakathi. Mangibuya emakethe ngizolikhupha udaba lwami kuyimfene emnyama le, imfene bayihlinze yahleka. Ngisaya emakethe ngisaphuza amanzi ngiyabuya.